के चलते हैं विठल बोलते हैं घर चलते न चलते विठल बोलते हैं बिहान बिहान कहाँ गएर खा के आता है 9 बज्न लाग्यो अझै 10 मिनेट बाँकी छ बिहानै ज्याप कितने बोलते हैं 9 क्या बोलते हैं कितने मिलते हैं 10 मिनेट बाँकी आप सत्य बोलते हैं मेरा रब आयो इतने मानती इतने नहीं मेरे को अपना मोबाइल नहीं हुआ तो ए व्यर्थ यो रक्सी नाचे हो कि मान्छे नाचे हो त कहाँदेखि नाच्दै आएको थाहा छ बाटोदेखि रोडदेखि नाच्दै नाच्दै आएको यो मान्छे ल ल नाच्नु नाची है स्याजी मैच्याङ स्याजी स्याजी मैच्याङ स्याजी बोतलको पानीले आँखा सन्कै सानीले इसे खाए पिउनी मारले तपाईँ त हिन्दी फिल्मको हिरो जसरी आएछ त नि बोलाउने मै हो मोय भन्ने को सलाम के ठोल मार्छ सलाम ठोकेर तिमीहरूलाई कले ओ कबर के हो चल चल आदमी चुप आदमी क्रम चल ए नाचो गएँ म त